Ibaze kumara iminsi n'amajoro udasinzira wandika indirimbo zawe neza, ubundi umunsi umwe indirimbo zawe zirenga 25 zitunganyijwe neza mu bubiko bwazo zikagurishwa n'umuntu utari wekana n'uburenganzira wamuhaye. Abazi imvune z'abahanzi nibo bari kumva neza agahinda Eminem afite muri iyi minsi. Raporo yatangajwe n'inteko y'abashinjacyaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2025 yagaragaje ko wahoze ari umu-engineer utunganya amajwi y'ibihangano bya Eminem, Joseph Strange, ashinjwa icyaha cyo kwiba no gucuruza ibihangano bya Eminem kuri murandasi. Abagenzacyaha bo bavuga yuko indirimbo zirenga 25 za Eminem yari atarashyira hanze zacurujwe zinakwirakwizwa kuri murandasi hatabayemo guhabwa uburenganzira na nyirazari we Eminem cyangwa babuhabwe na label yitwa Interscope Capital Labels Group ikora indirimbo za Eminem. Umugabo w'imyaka 47 y'amavuko utuye mu gace kitwa Horiko muri Leta ya Michigan, Bwana Joseph Strange yamaze imyaka 4 yose akora muri studio ya Eminem iherereye mu mujyi witwa Ferndale wo muri Leta ya Michigan mbere y'uko atakaza akazi ke mu mwaka wa 2021. Nk'uko biri mu nyandiko y'ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI, umuziki wa Eminem wibwe wari kuri hard drive idanangijwe password yari yarakingiranwe mu mutamenwa wa studio ya Eminem iherereye mu mujyi witwa Ferndale wo muri Leta ya Michigan. Impamvu yo kubika uyu muziki kuri uru rwego ruhambaye gutya byari ukugira ngo hatazagira uhirahira awushyira hanze mbere y'igihe nyirawo yagennye, dore ko bene izi ndirimbo zari zaranditswe hagati y'umwaka wa 1999 n'umwaka wa 2018 zari zitaratunganwa neza. Iby'iki kirego bijya gutangira, ababarizwa muri studio ya Eminem iherereye muri Leta ya Michigan begereye FBI bayigezaho ikibazo cyabo nyuma yo kubona indirimbo za Eminem zitarashyirwa hanze ziri ku rutonde rw'ibicuruzwa bicururizwa kuri murandasi. Mu gihe gito ikipe yose yakoraga muri studio ya Eminem yari imaze kubona urwo rutonde rwariho indirimbo 25 za Eminem. Icyo nacyo gihe bahise bagaragaza ko amashusho yifashishwe muri izo ndirimbo yari muri hard drive yari ibitse mu mujyi wa Ferndale. Inyigo yakozwe ku gihe ubujura bwaba bwaratangiriye yagaragaje ko file zimwe zari ziri kuri hard drive yariho ibihangano bya Eminem zatangiye gushyirwa kuri external hard drive zabakoraga ubujura kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2019. Ubwo bujura bwongera no gukorwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2020 ubwo Joseph Strange yari umukozi ushinzwe gutunganya amajwi muri studio ya Eminem. Nyuma y'uko FBI yinjiye neza muri iki kirego nibwo uwihishe inyuma y'ubujura yatangiye guhigirwa hasi hejuru. Bitewe n'uko wari inyuma y'ubujura yari ataramenyekana, byabaye ngombwa ko FBI ihera ku baguzi b'ibihangano nk'inzira yizewe yo kugera kuri nyirabayazana w'ibi byose. FBI yagiye yegera umwe kuri umwe mu baguzi b'ibi bihangano kugeza igeze kuri Joseph Strange wagurishije ibi bihangano bya Eminem. Amakuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Independent nuko umuturage wo muri Canada witwa Dujarati yabwiye ubugenzacyaha aribwo FBI ko yaguze indirimbo za Eminem zari zitarasohoka aziguze kuri Joseph Strange ku giciro cy'ibihumbi 50 by'amadolari yishyuwe mu mafaranga y'ikoranabuhanga yitwa Bitcoin. Dujarati yakomeje avuga ko nawe mu kubona inyungu ku ndirimbo yararanguriye kuri uyu nguyu witwa Joseph. Dujarati yakomeje avuga ko nawe mu kubona inyungu mu ndirimbo yari yaranguye yatangiye kuzicuruza mu bafana ba Eminem. Nyamara ngo ntabwo Joseph Strange yari afite umugambi wo kugurisha izi ndirimbo gusa, kuko yanagerageje no kugurisha lyrics z'indirimbo Eminem yari yaranditse nk'uko Dujarati abyivugira. Nyuma yo guhabwa ayo makuru, FBI yakomeje gukora igenzura ryayo ryimbitse, ubundi ijya mu rugo rwa Joseph Strange aho yasanze impapuro ziriho lyrics n'amanota by'indirimbo za Eminem zitarashyirwa hanze. Ahari naho basanze file 12,000 zariho indirimbo zitaratunganwa neza zanditswe na Eminem n'abandi bahanzi bakoranaga. Ibi byaha byose birwa Joseph Strange nibimuhama ashobora kuzahanishwa kumara imyaka 5 muri gereza, hakiyongeraho n'ihazabu ingana n'ibihumbi 250 by'amadolari y'amanyamerika. Icyakora raporo y'urukiko inavuga ko kuri ibi bihano hashobora kuziyongeraho n'indi myaka 10 yo kuba yarambukije ibicuruzwa byibwe. Reka mbashimire mwebwe twabanye kuva iki kiganiro gitangiye kujya gisojwe, babwira ko muri ab'ingenzi cyane. Niba ari ubwa mbere ubashije kuri iki kiganiro, turagusabye kandi subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri gihe. Iki kiganiro kitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, ngiye ukibageza ntwa Nsengiyumva Olivier. Reka mbashimire, tuzabona ubutaha.